ko muhari nababwiye ko ubu ngubu nta magambo menshi ni uguseka ariko turebera hamwe ibiba biri kuzenguruka ku mihanda ya social media. Ai, que vontade de dançar forrozinho. Dançar agarradinho, dançar decoladinho. Ficar no escurinho, ficar bem suadinho. Tô com vontade de dançar forrozinho. Eita, que vontade de dançar forrozinho. Jesus Christ. Imikufini nyine urabona imikufini nk'abanyarwanda abari iterambere nk'abanyarwanda twese tugakora tugatera imbere no muri munesi nk'umuvandimwe n'abana bose bameze nk'abavandimwe. Biri kuzenguruka rero reka mpere ku bintu nabonye kuri X cyangwa kuri Twitter byanditswe n'abantu barenze umwe bigira biti. Reka mpere kuri uyu wanditse ati none si ubwo kuba ribu ariyo ifite umwanya wa mbere mu bigo byakiriye ruswa nyinshi muri 2023 ntacyo hasi yandika ngo nkigendera yagaragaje iyi raporo. Ni raporo y'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane. Mbona abantu bakomeje kwandikaho kuri Twitter no hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamakuru witwa Mutabaruka Angeli nawe yaje yandikaho arandika ati umuryango wa Transparency International TI Rwanda urwanya ruswa n'akarengane wagaragaje ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaje kwisonga mu zifite abakozi bakiriye ruswa nyinshi mu mwaka wa 2023. Ibyi raporo simbizi gusa nakubitanye nayo. Ibi ngibi ntitubitindeho nuko muri kubivugaho muri benshi ku mbuga nkoranyambaga. Reka nkwereke zimwe muri komenti zaje kuri ibi biri kugenda bivugwaho n'abantu batandukanye. Nk'uyu yanditse ati ikibabaje nuko inzego zifite aho zihuriye n'ubutabera arizo ziza kwisonga. Ibyo bintu ntago bitureba, reka twikomereze. Muri no misi ibintu bimeze nabi. Ni inkuru ivuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze umusore Jean Dodier n'umuhoza Charlotte bari mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yaberekanye bameze nk'abakora imibonano mpuza bitsina ku muhanda. Subhana wa ta'ala shitani se. Ni ishyano ryaguye mu Rwanda. Ibise byabereye mu Rwanda. Nibiri kuzenguruka. Nubwo inkuru yazengurutse ku rubuga rwa Radio TV 10 kuri Twitter bayirashe Imbogo. Bahirashe Imbogo ivuga gutese. Baranditse ngo urwego rw'igihugu rw'ubuhenzacyaha RIB. Yewe we Radio TV 10 we kuri Twitter mwanditse ngo iki? Mwaranditse ngo urwego rw'igihugu. Oho, murongera murandika muti rw'ubuhenzacyaha RIB. Yehehe. Uzi ko mwayirashe? Narava kuri iyo mihanda ya X ariko nagiye kubona mbona witwa Uwiringiyimana Peter apostinze ifoto. Ni ifoto urebeye kure wagira ngo ni ikipe ya PRFC ariko uzuminze neza ukareba amasura nta mukinnyi n'umwe w'ikipe ya PRFC urimo, ahubwo abuzuyemo ni babandi bikinira sinema biganjemo abakina comedy. Reba neza, urabonamo Kanyombya, urabonamo Ndimbati, urabonamo Kibonke, urabonamo Garasiyani, urabonamo Bamenyana Nyagso ndetse na Yaka, udasize na Rusine n'abandi. Wabakinnyi b'ikipe ya PRFC babonye mwabasobanurira ngo iki? Ubose mwashatse kugaragaza iki? Ibyo ntago mbizi mu byisubize niba iri kuri iyi mihanda. If you want to say something, say it. Don't dance around. Tukiri ku ikipe ya PRFC ariko abafana bayo ko barakaye byagenze gute? Itangazo nango ubutumwa kuri Risari, nango ubutumwa kuri Benjamin president wa fan club online. Mbatanga ubutumwa
icyambere afandera isari ntakunda abafana ndabivuga niba ashaka kuzanca kuri match azanceho ariko ntakunda abafana nawe rwose bazamwira agapoza ruhuke tukiri kumwe na Mubaraka baravugaga Mubaraka akagira ate akaganira n'abafana ibibazo byose dufite akabikemura akaganira n'abakinnyi ibibazo bafite akabikemura Binjeme singuriya Saibobo singuriya bamurike nawe dore ngabariya bose nago babona singabare nago babona abanyarwanda babangore Saibobo singuriya tubarure ubaka kanya tuvugana nibwo bari kubaho umwitozo banze gukina bararetse basi bakatubwira ko bapfuye ego ko mana yanjye turakinisha tukamenya ko badahari ni isasu ryo muntu bamwe nabonye batangiye gukuramo imyenda yayo bakayikandagira niki cyabaye mu ikipe ya PRFC imipira ya APR tuyanaguje imipira kijugunye ibyo mbonye nzumiwe ayi mane yanjye ibindi biri kuzenguruka ni ibiki ni poste ikipe ya PRFC yashyize ku mbuga nkoranyambaga zabo barasa Imbogo. Iyi kipe ya PRFC yerekanaga umukino ifitanye n'ikipe ya Gorilla barangije bandika amatariki yashize amatariki atari maze abantu kuri Twitter baba birabutswe ariko abantu kuri Twitter baba birabutswe kare nk'uyu witwa Rwabusisi yaje arabandikira bati bantu bavuga ko iyi kipe yacu ifite admin muzima bari he ba bantu muvuga ngo iyi kipe yacu ifite admin muzima bari he 29 Novembre arangije arandika ati admin umutoza n'abakinnyi nta kintu na kimwe APR ifite uretse agahinda k'abafana gusa ntabwo byanekeye aho iyi kipe ya peri yayisiza irakosora ibyo yari yanditse hanyuma yerekana ko umukino uraba kuri iyi tariki y'uyu munsi ku isaha y'isa 12 muri kubireba kuri Kigali Pele Stadium mwabibonye ko yavuze ko umukino bafitanye n'ikipe ya Gorilla yahise ibikosora kuri aba rero banditse kuri Imbogo ya peri hari uwarasheho Imbogo ari tweeting yitwa ari Cyuzuzo ariko akunda kwiyita sanitizer kuri Twitter yanditse ati bro calm down ntabwo APR itanga akazi bakurikije abagashibi bagendera ku bantu babo rero mutuze admin azakurira mu irushanwa none se ari we wanditse ngo bro calm down APR ntabwo itanga akazi bakurikije abagashibiye ubu se wanditse abagashibiye koko washakaga kwandika ngo reka tugenekereze ari buriya ntibashakaga kwandika ngo abagashoboye none rero ari barayirashe ndaza kukwereka n'abandi bayirashe reka manza nibarize DJ Bisoso ubundi Bisoso uri mu ntuki ura Bisoso n'umukaritasi ura Bisoso n'umukaritasi Bisoso n'umukaritasi n'umukaritasi umuntu usanzwe wikundira abantu ariko akunda no guseka ntabwo nkunda kuba abantu sinkunda n'inama ndende zitarimo comedy oya ukoze inama irengeje iminota 5 badaseka ndavyibagirwa ku mbuga nkoranyambaga kandi hari kuzenguruka igitaramo cyabaye cya Move Africa ndetse n'ibinyamakuru bimwe byagiye byandika amatitre nyuma y'iki gitaramo atangaje nk'ingi yanditswe n'inyarwanda ivuga ngo nayahe mavuta Bruce Melody yasize abanyarwanda akabanoza mu gitaramo cya Kendrick Lamar none se wowe iyi performance ya Bruce Melody urayivuga hiki so Melody rero kuntu twamufashe nk'umuhanzi udafite performance tujya kuva ibinga indirimbo ze gusa muri make Melody no kuririmbira abasinzi I told you to slap him. ikinyamakuru Simbi nacyo cyanditse kuri iyi nkuru ndagusomera igika kimwe muri iyi nkuru iki kinyamakuru cyanditse baranditse ngo nyuma yuko ku rubyiniro Sherry Silva yasanze basigaranye iminota 15 ngo abe ageze i Kanombe ku kibuga cy'indege nibwo gigiriye inama yo gutega moto ngo bahagerere ku gihe hano hari Imbogo none se ikinyamakuru Simbi we mwanditse ngo nibwo yagize ati
nibwo ryigiriye ubu umuntu agenekereje mwashatse kwandika ko byagenze gute nibwo yigiriye inama yo gutega moto ngo hagerere ku gihe. Ikinyamakuru Isimbi ubu ngubu murabibona ko namwe mwayirashe. Kuri Twitter kandi hari umuntu witwa Fulgence wandikiye polisi abereka imodoka yari imugongeye kuri CHIK mu mujyi, akavuga ko ngo yahungiraga ku ruhande igakomeza kuza imusatira, yahagarara nayo igahagarara, ngo yabonye agumye ku ruhande nayo igaruka mu ruhande rwa hagati irakomeza iragenda. Aravuga ati ntibisanzwe pe. Hasi yaje gukomeza asobanurira abantu, arandika ati narindi mu modoka n'akamodoka k'akavatiri, noneho najya ku ruhande umuvandimwe akaza akankanda nkajya hakurya, akegera imbere gato, najya kugaruka mu muhanda akagaruka kansanga nanjye ngahunga nkasubira ku ruhande. Tujya muri uwo mukino mubi nk'amasegonda 45, ageze haragenda nyakugenda n'ibindi yakomeje kwandika hasi. Uyu muvandimwe nubwo yatabaje polisi, muri ibi yanditse harimo Imbogo. Yaranditse ati tujya muri uwo mukino mubi nk'amasegonda 45, ageze aragenda nyakugenda. Kwizera nizere ko polisi yakomeje gukurikirana uyu muntu, ariko disi wayirashe. Niki kikwereka ko Bruce Melody ngafite iki fata? Iki bikwereka noneho Bruce Melody ko nawe ashobora kuba afite amarenga yo gutoroka no kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kinini, nuko nubwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagaruka mu Rwanda tariki 6 mu gitaramo cya Kendrick Lamar, azagisoza ahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 12, ariko nanone tariki 30 z'ukwezi kwa 12 niho azasoreza umwaka, niho azataramira nanone muri Poland. Ibi bintu rero byo kuza no kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngahita subirayo, Bruce Melody akaba afite umugambi nawe wo kwibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kugira ngo atyaze iki akarimi. Ibyo bintu ntago bikureba. Jesus Christ. None se supermanager we ubundi we ngo ni ibiki? Ubundi nge ntabwo uri muri rata kujya rubuga wavuze ko batazi icyongereza bo bari kujya muri Amerika, ariko ngiye kukubwira mboneraho n'umwanya wo kwihaniza Gayeri mboneraho n'umwanya wo kumwihaniza manager wa Bruce Melody Gayeri. Ejo bundi nari telefone arambira ati ndasaba ko wakorana kurabo n'umuhanzi wanjye Bruce Melody. Ni ngewe ndirimbane n'umuntu uzaserukana baduhamagara muri kose mpuzamahanga akanarwa kwisobanura. Murabizi naramurihiye yanga kwiga ati ndamuvugisha ure buryo wabigenza ndamuvugisha ndamwesha kwishuri baritaye atari ko sereka mubaze nka mukuru wanjye somana. Ubu koko urabizi ntunzwe n'umuziki, nimfata umwanya nkajya kwiga nzabone kandi bankwiriye guhahanirwa ndirimbo. Ndamubwira none kangwinzira ngufi genda ushaka ahantu waba ufite icyongereza gusaba kuri icyongereza amasaha 28. Ini kandi cyagufasha Gayera nawe yabaye muri Amerika ntabwo turi kujyana ajya muri Amerika twaye na Gayera bagiye kumwigisha ngo azagaruka kure kurabo. Ubwo nabyo no kuzongera bakandika bakana ko nabo guguye. wowe se ubahakora nakubwiye cyangwa ndavuga utumva. Oya nakubwiye ngo Gayeri bonereho kumwihaniza ntakajya ashaka kunkoresha kurabo n'abantu badashobora kwisobanura ku rwego mpuzamahanga. Yarambwiye ati ndashaka gukorana kurabo na Bruce Melody. Basi ndakorana kurabo n'umuntu tuzajyana twasohoka imbere y'ibihugu bati mwisobanure agatangira kuvuga ururimi rw'inyamaswa. Urashaka kunsebya njyewe? Ayima. Jesus Christ. None se gataba wowe ko warakaye bite? Mwakwimye amaturo? Abandi ngo ni mwaka ituro. Nimba ari wowe uzi ko umurimo w'Imana wagakozwe ni wowe yakabaye yarahamagaye ntago yakabaye inzaho. Ubwo yagusize ikamamagara rero tetwa. Uvyeteze vuba. Nimba muri benshi nta mpamvu imbaraga amagaye ni gutungureke kunyesikoroka ariko okay biroroshye. Nimba rero yarahamagaye abasigaye nkwesikoroka nta muntu ujya gushakira amavuta ku mwesikoro biza kunshaka ngumana amavuta ugumana abazimu. Onekit nge nakubwiye ngo nimbisengera bigakoreka, nimbisengera bigakoreka nzasenga, nimba wimanye ituro nzasenga ibitumuye. Bagomba gusangira ibyo ku gicaniro.
bagomba gusangira ibyo gucaniro n'abagome mwe subhana wa ta'ala shitani se Jesus Christ. mfite kandi imbogo y'ikinyamakuru Isango Star. Iyi mbogo nayihawe n'umukunzi w'iki kiganiro nubwo ayifotoye nabi, reka nze nyibasomera ariko murabibona ko ari Isango Star TV. Banditse bati burase bashatse kwandika ngwiki. Banditse Rwanda ariko bibagirwamo a mu makuru se bajya bahina imvugo, uretse ko niyo wahina ni wahina igihugu cyawe. Isango Star niko ahangaho umuntu wabandikiye hano kuri titre ni kuri scrolls. Mumubwire ko yibeshye, yagombaga kwandika Rwanda, ntabwo yagombaga kwandika bino bintu bidasomeka. Isango Star mwebwe, Isango Star TV mwarayirashe namwe. Uretse nkwereka n'izindi mbogo za hano kuri Radio TV 10 noneho kuri YouTube niko kuri channel yacu nako channel ya YouTube ya Radio TV 10 Rwanda. Reba ukuntu banditse, ni Mugabe wabikoze. Yanditse ati wari dukumbuye intsinzi. None se Muga hano wanditse nguki? Wari dukumbuye intsinzi. Wari indeze. Ubu se niwashatse kwandika ngo twari dukumbuye intsinzi, ubundi se intsinzi babyandika gutya? Niko yewe Mugabe, niko Radio TV 10 kuri YouTube mwanditse ngo iki? Mwanditse ngo wari dukumbuye intsinzi, wenda mwashatse kwandika muti twari dukumbuye intsinzi. Yarayirashe Radio TV 10 kuri YouTube. Ugira ngo se niyo yonyine Radio TV 10 yarashe? Hoya, na amabara gusa kuri YouTube. Basubiye barandika bati umutozo wa Rayon Sport nyuma yo gutakaza umukino yashimiye abakinnyi uburyo birwanyeho. Ariko angani kuri Radio TV 10 nabwo kuri YouTube. Uyu muntu wanditse izi titre ninde? Ni Mugabe. Reba ukuntu yanditse ngo umutozo wa Rayon Sport. Umutozo komeruka ari umutozo w'amata. Umutoza yabaye umutozo gute? Abareyo muri umutoza wanyu bamwise umutozo. Radio TV 10 muradusekeje ariko nayirashe we Mugabe. Hanyuma se muri bridal shower uyu nguyu ararizwa n'iki ko yahogoye we? Ziko yarize biri seriye, yarize ahubwo biri seriyeze. Ay, sí, amor, súbame en el techo. Iyi couple se hano hejuru mu gisenge bari barimo gushakamo. Ay, sí, amor, súbame en el techo. We bana yanjye. Reka ahubwo twigira mu rukundo. Ubusaba ngaba ntibibereye mu rukundo ibyo barimo ra. Niko ko bitazoroha. Aranamize. Uyibwira itangazamakuru ariko urugisabye agatangaza iki kari Philipita ari hano ashaka views wimubwire kirashaka bamubwira turase ku ntego umugore wanjye ntabwo nkunda umugore utagukunda ubona umubwira ikintu kumva biza ngo ubundi akenshi turabasoza batadukunda kuba bitewe kubera iki n'izuba babwiye ubundi abagore b'abanyasharomana ubu ndo mujyana njyewe ubwo uri Kigali ndo mu mujyi guzuye hari n'urukundo rw'uburyarya urwuzuye ni rwiza
Nibyo Shadibu wowe ngo ukeneye iki? Nkeneye umuhungu w'umutima, umugabo w'umutima. Umugabo w'umutima. Unkunda akankundwa kaza. Unkunda akankundwa kaza. Ukeneye twamwumvishe Shadibu. Ariko uyu mukobwa nawe ashobora kuba afite uwo akeneye. Ni ifoto iri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga handitseho ngo 38 imyaka 38. Hanyuma hasi akandikaho ngo imyaka kigiye nkora iki. Abantu bakomeje kuyipostinga, sinzi niba koko inama uyu muntu yari akeneye yayibona. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Ça dit j'ai du mal à imaginer ça de ces trucs. Umunyarwanda yaravuze ngo akumiro ni itushi. Dore we umugore akuyemo ikariso yewe ayikuyemo aragiye, dore aragiye yiteruje isafuriya, arangije ayikoresha icyo bita kuminina. Le monde part en couille. Non. Ça dit j'ai du mal à imaginer ça de ces trucs là. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Arayiminishije. Hano murya ibiryo mutazi aho byatekeye, mutazi aho byateguriwe. Nyagasani niwe ubarinda. Hari ikindi? Ego komana yanjye singe gupfa. Reka noneho mbereka imbogo zo mu buryo bw'amashusho. Cyane nyine iri mu biganza by'Imana. My future is in hand games. Jesus is Lord. That is in hand God. Iri mu biganza by'Imana. Gute ndafutana nunu. Iki? Gute nafutana nunu. Iki? Gute nafutana nunu mwiriwe. None se mzee witwa nde? Yego. Witwa nde? Ngewe banyita Karenzi Samuel. Karenzi Samuel? W'ikizamini? Yes. Uragitsinda? Nagishobora nagitsinda. Vuga ngo yo asanzwe azi ijwi rye. Ijwi ryanjye ndarizi. Oya, vuga ngo Reka nasubikira hanga rero ibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'imbogo mbabwire ngo mukomeze mubane natwe ku mbuga nkoranyambaga nge nitwa Eska Fifi. Ciao ciao. Nisi ndagwa n'uruntu rukineka gutya nk'umutisi. Umuntu w'umugabo niba ugiye kurwana. Tugiye kurwanira imigeri ntazirimo. Nta kibazo. Nta migeri zirimo wa mugabo utanga umugeri ukamenera ibintu. Nta kibazo nta migeri ndi yewe. Gihe cyo shaka n'uguhangana nawe. Twagiye n'ingumi ntazirimo. Ndarwanisha iki? Turarwanisha iki niba byose bikuye? Rwanisha imitwe. Twagiye. None ngo kubita umutwe wa marinette mite nyinjiza mu maso. Mwese iki? Nimitwa ntazirimo. Yawe jawe n'urundi unamubita none uramukubatara cyane kukuvuma. David rakaje ngwarende David. Reka bavuga nawe. Nabikomeza ukomeza amabere kamwe. David rakaje ngwarende. Uramucura ko cyane urutoki mane.